Ubuthithi uyakhulumisa ukuthi unengane kuyakhulumisa. Honorable member, what are you talking about? Amantshitshi ahamba ebusuku ayabuya. Siwazi mase amantshitshi ngempela ngisho umgunyathi. Hawu kanjani manje? Sikhulisa ibesiphethe amantshitshi. Hawu. Bonke laba mavethi nebelgeni Zulu. Yeni. Kanti amantshitshi enzeni? Azasiphoqa amantshitshi. Hey! Sikhona nesidingo sokuthi uyahamba uye engomeni noma emcimbini amaskandi ubuhambe ngamabele nje phela. Okwamanje asikho. Intade niyenza lapha kwingoma zolonke. Wonke umuntu ukhala ngamantshitshi, hayi amantshitshi azasiphoqa. Kwenzekaleni kwingoma kazwelonke? Amantshitshi aphuza utshwala awadakwa amantshitshi. Hayibo. Anamathele bafanene abahuqe ngebele ngoba nobhodisa awubawufaki. Hey bana. Amantshitshi into azenzayo adlulwa ngisho la, adlulwa ngisho mahosha. Hayibo. Lento yokulalwa nje nokuthintwa izinqanani le nokuphuzisa ayifiki manje. Ha! Ihene kubulani lento ukuthi wakwayithi halamuzi. Ukwasintsele. Hey, let's pull that back. Let's rewind. Kunomuntu wesifazane okwaziyo ukuthi athinte umphambili womuntu wesilisa azawuqabule enze yonke into indoda izifike kuvuthondaba ekufikeni kwayo kuvuthondaba isinelisekile. Umuntu wesifazane akwazi ukuthola imali. Sikhuluma ngetshitshi lapha. Explain this thing to me. It's when intombazana leyo ehlolwayo iqelela uba ize ingamenzi siphaya ekhekeni umfana. Okay. Umfana itotolosi yakhe enze ngabe emathangeni. Kunomuntu wesifazane okwaziyo ukuthi abenqunu azaqede bapenetrateane ufica ukuthi abapenetrateani lapho kuzothinteka khona into ebhekwa ogogo. Hayibo. Hayi ke makhono. Thiwayi engomeni bezi bafakise emaphayilizini zona izingane lezi. Hey bana. Thiwayi ke emaphayilizini nje imone emoto enkulu ke nje zikufakisa ngapha. Lapha la kuphuma khona intshele entana. Webantu zihlohle emaphayilizini izingane. Hayi ke ave nginisabe isibindi senu umajongo. Ingenge uyivezelani ungayile emhlolweni. What did you say? Awuphinde futhi. Ingenge uyivezelani ungayile emhlolweni. Wrong yonke lento. Wrong. Yini emcimbeni intombi zihambe ngengenge phambi kwabafana? That's a good question. Amantshitshi aphuzo ice trapeze. Bafana masebefuna ukulala after le ice trapeze yabo ukuphela ngoba la ice trapeze bayithenga ngemali yabo. Uzokwenza kanjani? Naziya. Awuko wami umbuzo engibuzayo ngubhekise kumatshitshi. Mangabe udlalisa induku yamfana, uyidlalisa izivuke. Uma sivukile bese uyaqhasha uthi I'm not ready. Usuke uqonda ukuthini noma ufuna umfana enze njani ngoba ngicela ukuthi induku mayivuka ifuna uphinde uyilalise njengokuyivusa kwakho. Nakuya. Uyosobe siqala ukuze kuthiwa kunetshitshi eliphume ebuntombini laba nengculazi. Hayibo. Futhi uTikTok usimoshile. Yabo uTikTok umosha amantshitshi. Ngoba amantshitshi onke afuna ukwazana nezigwili. Hayibo. Inja umkhuluko osebe qabla amadoda. Amantshitshi. Wow, inja. Amantshitshi. Hey baze bawuphoxa uthi Blue wamaqhawe. Oqhawekazi. Bukani bakwethu. Bukani. Ingoma kazwelonke lona ziyamuncana nabafana. Bukani bafazi. Hayi bandla. Nani ngamzakwethu kodwa indlela yokuyiphatha abathawethu. Hawu phela mawuyitshitshi like uyitshitshi for your own self. Isikhathi nje usicabangela isithunzi sabanye ozakwena ohamba nabantwana oyenzayo. Kuyabonga. Hayi ziyakhala la ka TikTok. Ziyakhala, siku loudspeaker. No one here is safe.